O paseng, papanam. Oh, biring, mapana man di kini training adda kan ta isuna. Ay nawan isuna paseng na panagudong tatay ang ko nga nakita nga nagsubli. Apa ay adda ti singaram kinyana? Awan, si kamo biring adda lang ko mati ichika kinyana. Naaji aya ichikam kinya kun ta syakto ti mang ichika kinyanan. Ammom ba nga ni Auring nga kasinsin ni training adda kano ti bukol jay dede na. Anya ni Auring? Nagdakkel magaming agpatubo dajay sika. Agasem ni training nga kasinsin na. Ada balanse na kinya nga sa ngaribo idi tubo pay aja yun nagbaling nga 50k sika. Tagarod tataket permi magaming nga nakadakkel mo ti pagpatubo na sika. Tatangarod biring amom nga bukol na adapay ti bukol na. Anatay bukol nagbukol pay. Won, ket impakita da kanu mati albularyo ni katunying nga barangay Sanger kunana kanu tinamay da ni Auri. Ala ket tika at kinaadong magaminan iti napaspasaktan nan sika permi magami nga agpatubo ta nakasasaupay ngo agsingir sika. Bagak to kini training data tapno kwa bakan napay ammo. When biring ke nangangarod ngay kas jay mo kaasi mo lata. Bali waktu ti umay mag-istorya ke bagang mga awan ni training umuna akon. Auring tinamayda impatamay ni training talaga datoy akarobak talaga nga adati dimdimonyo na talaga. A few inches later. Maring training makaman. O mare, apay, imay ni pasing tatay mare. Umay na ipadamag kinyam nga ni Auring nga kasinsin mo. Ada ka bukol tay dede na. Anya ni Auring? Win mare, atoy pay ti balita. Tay bukol na kanu, nagkabukol pay. Anya? Tay bukol, nagbukol pay. Anya moten tay kasinsing kumutin ti gasa na moten. Uray mo kaskas di ajay mare kakwa. Makatulong mo lata ti pada na nga tao. Mali nga lang mo gamin da di paraan na mo ta. Grabe mo gamin talaga nga agpa-interes. Syakto pa nga kasinsin na di na nga pinakawan. Supay amare. Kiimpakita da kanu pa iti albularyo ni Katunying nga jay albularyo jay barangay Sanger. Kati ko na kanu ni Katunying tinamay da kanu ni Auring. Nya tinamay da? Asino ngay mo ti nang tamay ngay kinyana. Han nga na istoryan ani pasing tatay mare ta agsubling to kanulatan baliwan nan to kanu ti umay maki istorya. Laka asi mo tay kasinsing ko aya. Mabati katan mare kakwa awang kadwa nagiji ubing ni muna ako. Sige mare ta ituloy ko mamati agwalis. A few moments later. Pileng, makaman, adi bagak. O ana Belen, balitaam ka din, ni Auring, ada ka no bukol tay dede na, tay bukol na, nagkabukol pay, tinamay da ka no. Ana, tinamay da? Asino ngay ka no mati ng tamay mo? Impatamay ka no ni training sika. Ana, ni training? Ay apo Belen, tangiwa mo, agipadamag ka man ti hangag umnon. Naatag pa'y sumot, nangagkutat tayo pagsarsaritaan ni Biring kini Paseng. Hana mamati ngayon patamay ni training ni Auring. Uray ado ti utang na ni training, uray kasta isuna. Hana marami dajay. Kunamot atagayim mo. Takaman lang nga tsaka. Mare, Mars. Nabalita amon mare tini nangyari kini Auring. Win kanu Mars kaasi mo te kasinsin ko sika nyamat iti gasa nan. Impaalbularyo da kanu ket kini Katunying ije barangay Sanger. Imbaga na kanu nga tinamay da. Kuda ni Belen nga sika kanu ti nagpatamay. Nangag na kanu nga pag-istoryaan tatay ni pasing kini Biring. Ay na, awan iti kasi nga istorya mare. Amo mo ni Belen, certified marites kin fake news data. Maliman siguro ti nang nagdayay lapayag na nga dinuro ko. Mumot sa bagay, nagsanga-sanga ti tila na ajay.